Potem, ko je postalo jasno, da bodo na olimpijskih igrah v Južni Koreji sodelovali tudi zimski športniki iz Severne Koreje, je na Korejskem polotoku, pa tudi v mednarodni skupnosti, zavel val optimizma. Sodelovanje severnokorejskih športnikov je dokaz, da temeljna sporočila olimpijskega gibanja, kot so mir, prijateljstvo in razumevanje, še niso pozabljene. Participation of the athletes from DPRK and the joint actions like the march and the joint ice hockey team together with the athletes from ROK. This is really a very special and also emotional moment, and another one I hope will be the first match of the unified team. Veliko pozornosti so bile deležne navijačice iz Severne Koreje, ki so včeraj prispele na prizorišče olimpijskih iger. 그동안 두텁게 얼어붙었던 얼음장을 녹이며 북남 사이의 눈속이가 시작되고 평화와 통일의 사절들이 하늘길, 바닷길, 땅길로 오가게 된 것은 새로운 화해와 협력의 시대가 열리는 소곡이라고 말할 수 있습니다. Njihov prihod je pozdravil tudi namestnik južnokorejskega ministra za združitev Korej. 군사 분계선을 넘어 이곳 인제까지 온 길은 남북관계를 복원하는 소중한 여정이었습니다. 또한 평창 동계올림픽에 출전하는 남과 북의 선수들을 축하하고 응원하는 여러분들의 다양한 활동과 공연은 남북 간 화해와 협력을 확대하고 평화를 다져나가는 소중한 기반이 될 것입니다. Tako kot je za olimpijske igre že običajno, bo tudi v Južni Koreji za varnost udeležencev in navijačev dobro poskrbljeno. 올림픽 안전을 위해 연인원 28만 7천 명이 동원되어서 대회 시설 경비와 안전 활동을 하고 있습니다. 강원 경찰은 물론 전국의 많은 경찰관들이 동원되어서 테러 활동과 경호 경비, 순찰 근무, 교통 안전 근무의 각 분야별로 최고의 활동을 하고 있습니다. Za varnost 22 športnikov iz Severne Koreje bo še dodatno poskrbljeno. 북한 선수 전담 부대를 운영하고 있으며 입국서부터 출국까지 선수단을 완벽하게 보호하고 있습니다. 선수단의 숙소, 이동 경로, 경기장 주변에서의 돌발 상황에도 철저히 대비하고 있습니다. Na jutrišnji otvoritveni slovesnosti bodo južnokorejski in severnokorejski športniki še četrtič korakali pod skupno zastavo. To se je doslej zgodilo na poletnih olimpijskih igrah v Sidneju in Atenah ter na zimski olimpijadi v Torinu leta 2006.